The honey camera just. Kime gireyim? Ay, silkata. Нам нужен салат. Наверное, уже. Да, хунавам, главный шум те чили. Чакурович, ты майда, это да, да, мы папы, кому. Сунами грин, ручки, тест дядина шоу. بعد یه روزا پیتانی را حساب میکنیم که این میرم خیلی پیتانی یه روزا چند کمیتی چند ساون میشه ریمین هم دوشه اگه سی میشه Ya muaşa ba tohum etten kıçında. یه روزا را خوب میشه bu malum میشه چون یه موقع پیرود نمیکنیم ترس کن یه روز دو روز ماکسیموم سه روزا دا بخرید تو به ما وقت سویجی بخرید Çekran bu gibi. چی کنیم Nişan temde تو da. همه وقت سویجی بگیریم ماکسیموم ayda تا سه روزا جاست پاچت نکی تو کن bu سویجی بگیریم مویور کامره کوفیلم هر چی Farel. اصلا مدینه برای مور همیشه چی؟ Yine hem geri kulesi ona. Dedi gittim ki arzuna. Volza somuna. Volza somuna. Varkaş vari 15 minut Mam خیلی گفتگیم. 15 minut da kata vaqt داریم اینجا وارد میکنیم وارد نمیکنیم 15 minut چیکار نمیشه فروکتو داره برای دیتا نمیشه نمیشه که فروکتی داره نمیشه دیتا برای برای وزگیری میشود. برای آدمایی که خراب شدن یا نمیشود. برای فروکتوزا داشتنش. Вот пшеничный, так это быстро, вкусно, полезно 3 минуты. Так, я не мешала, а? Чанsı? Да, Daha sonra 150 грамм. Так, бачако, оз моя пайкар харид кардагем барои пахудани коротка мегӯем ки мо чӣ гирифтагем имина чӣ дар кора барои пахудани баъд тайёр мекунем мепазем нишонтон метавем ки чӣ хел хурдан дар кора как хурдан ҳамат метавонем просто мепазем так пакети мода хлоп рисовый каша одамое ки мисол саҳар овсянка хурдан натонем метавонем рисовый каша бихӯрем саҳаро плюс одамое ки овсянка мехӯранд мисол метавонем овсянка истифода барен овсянка бихӯрем мисол дино нормаи энергиятона мисол за шуд углеводи ами метавонем шумо бигирем плюс баъд уда белок дар кор меша мо асанои бурдинкаи мурганағз мебинем шумо метавонем гӯшти гов гӯшти гӯспан мисол метавонед тоза гӯшт боша фақат мисол бе животни жирӣ метавонем истифода барем бихӯрем плюс дар завтрак обязательно агар одамое ки бо тухм форашон бихӯранд метавонем тухм истифода барем тухм фарқ надорад тухми мурғовия тухми мирға тухми индукай тухми сасаркай мешавад короче зада баъд мисол после тренировочный пешайков моҳӣ обязательно битонем моҳӣ бихӯрем мо форел мегирем мисол дига моҳиёра мешавад судак короче темоша медони чанд намуд моҳия короче метавонем любой намудча истифода барем бихӯрем плюс и дар дуриҷа боз салат отдельно медорем салат мо отдельно дорем дар холодильник салат зелень помидор бодринг овощи гилкарам капуста любой намудам овощи салат мисол мешавад так мезгарем ба тарзи тайёр кардани ҳамин продукция так ози мо да барои ужин пешаи рӯза ёзем именно мо да белки жирӣ дар кора и углеводи чтобы энергия бодри чётки машкне мо да и дар кор меша баъд мо риса пешаки замачи кадаги тар кадаги мондагем ки короче говоря камтарак оба дар худиш питат кунад тарзи тайёр карданаша ҳамаро мефаҳмонем ҳар протседа ҳамаша мебинем дальше оғоз мемра видео истезар меравад Гӯшта чанд грамм?
Харозут нишам, бай, нишам дё. Гӯшт 200 грамм я удамда, например, ма ба телосложение хидам, ба вес хидам, я приём пишамда 200 грамм риса, 200 грамм гӯшти мир. Чанда весед? Вес бо мерем да зал мебинем, мумкин аст 115, 114 кило. Қадда чанда? Қад яга 80, яга 79. Агар весеш айтида камтар боша, грамми гӯштам кам бояд бихӯра? Не обязательно грамми гӯшта бояд кам бихӯри. Вай белока ҳисоб мекунам сари ҳар 1 кило. 1 то 2 грамма мумкин аст хӯрдан. Яке чанд кай метавонем белока зиёд бихӯрем, чанд ҳамуд экспериментҳо зармидагим ки залал надорад. А так минимум просто барои худат як таблица тайёр мекунем, мисол белки, жири, углеводта ҳисоб мекунем, дар рӯз мисол ту чанд кай бояд бихӯрем, ава як таксим мекунем. Например, 200 грамм рис мехӯрам, 200 грамм грудинка, вазми тайёр, хом не. Мисол вай уже, например, где-то бояд 300-350 грамм гӯшти грудинкаро пазе ки 200 грамм шавад. Вақте ки мепазе бо вазми хомуш гум мешавад, пухтагиш сабуктар мешавад. Знаешь, барои хароб шидан бегаҳрак да боз 200 грамм грудинка мезанем, 200 грамм грудинка мезанем, тарозуя ки ба ин метавонем чен кунем. Тарозуя граммовка мегирем. Бринҷ, салат. Салат ака отдельно тайёр мекунем. Тамом ба ҳамин. Ба ҳамин тамом. Перед тренировочный комплекс мо бояд перед тренировка бихӯрем. Со муддати ягон 40-50 минут баъди рамазон. Одамое ки машқ намераванд чӣ? Одамое ки машқ намераванд як приём доранд, мисол ами ба як хӯрдан метавонед имина баъди рӯзашикоӣ бихӯранд, мисол углевод фарқ надорад. Мисол гречка, рис, макарони ҳисоб китоб мекунӣ бежӯта мехӯрӣ, плюс белкита ма мехӯрӣ. Баъд метавонӣ шав имина пеш айхоб агар бо гӯшт набонӣ, фақат белоки холӣ мехӯрӣ, белоки салат, белок дақа гӯшти холӣ метавонӣ тайёр кунӣ бихӯрӣ, ё ки муҳира мегирӣ тайёр мекунӣ мехӯрӣ. Ё протеин. Ё ки як пӯст протеин мезанӣ мехӯрӣ. Не аки мисол одаме ки машқ накунад, бисёр мардум хел мекунанд ки спортивни добавка фақат барои одамои машқка, яке витамино, яке добавка аст ки шумо метавонед машқ ҳам накунед, во обязательно бояд бихӯрӣ. Мисол протеин, комплекс витамини, не чизо шумо дар любое время мумкин аст. Так, аз мезгарем ака тайёр кунӣ, тайёр куниша мефаҳмем. Так, ма грудинкара кубик реза мекунам, барои чӣ ки Чӣ реза мекунӣ? кубик реза мекунам, барои чӣ ки тезтар мепаза ва тез тайёр мешавад. Мисол сочни мешавад. Так, баъд метавонем хеле ягон приправа барои мирғ ба андозе, чтобы сочни вкусни шавад. Мисол ин приправа медозам, плюс зира, чтобы маззаи зира буд ба маззат шавад. Баъд вақте гӯшта намак карданда мастикҳои сол истифода барем барои пахудани беҳад нағзайда. Шӯрда мешавад кати? Сочни мешавад. Ҷояш мекунем. Иш барои ризпазия специально антипригарни касулка ё антипригарни сковородка. Дар хона чӣ хеле варианташ боша мешавад. И рафт. Так. Барои гӯшта пухтан оливковое масло меандозем. Маслои обичӣ намешавад. Мемонем ки гарм шавад. Стила диде ки ягон шеф-повар хеле намепаза ё кому конем. Чиста масло ма ҷои сковородкаро бигирад. Во хеле ругана ягон хеле даҳшат наандозем. Тоҷики хир мекунем ки хеле не. То максимум 30 миллиграмм, 40 миллиграмм
мисол сливичный будозем меша, сливичный 40 мг андозе. Агар оливки ам будозем 2 чайные ложка примерно, да? 2 чайные ложка. Мешал. Так. Риса сочный бупазем ки хели бамаза кудавша кардам риса мепазан худаш намешада чио бетаба да омеджонаша прежде чем риса пхан риса 5 минут жарид мекунем 5 минут ам не ами 3-4 минут ругана духтагем риса меандозем так почти золотистые корочки риса жарид мекунем мекоем там и рецептой бобоги рецептой Хайдаров Музафар шо тере бодибилдинг так рис жариши дестай мурга уже приправа кадаге 5-6 минут уже исто кат ана кем мурга мепазем уже я хелдамо гурдинкара я саат ним саат 40 минут мепазам хок метра мо хели намепазем хели бемаза мешавад гурдинкара вақте духтем мисол уже руган хасидага душидага гурдинкара меандозем намехе полни исо намекоем ке я нимша мемоне так даша макса мекне 5 минут амхе мепаза намерасемеш بعد 5 минут я бор тоуш беде бо 5 минути дига мепаземеш ба ами халос сочни мощни коли да дахат о мешава ко хели мефриша так дальше уже рис там тараб уже жариши десай дальше вот рис кок шава бабу агунчу мекне рисаки бабу пакети рис кокчи Oli jarişi, bad o meandozmiş. Karış mekine, kan tara gayris, bavan tara guva meandozmiş. Namak şmekine, bad yagum da o puraşon yagum zira yagum priprava, baroş to yagum fusiva muzat perdokna. Meandozan atar, moda mi khayma kulay be yagum tabafka be yagum lişni. Ay khali da çivo zayır retsep katme paziko, me khrisha rangi şirbri meşa khali, megi şir katiri sab khtaga. Beni od bamaza meşa. Fakat tam o namak, rugan, ris, taze tayyor kadar. Tamam. Avuktumu tayyorşi. Yakın приемки пеша тренировка будет бахлем. Рис, грудинка, клетчатка обязательно. Слушай, мы тунен любой намут салат из фуда барен. Мы именно будем занять мебнем. Плюс хана витаминоз обязательно бади хурдан витаминора мехнем. Хай ё барой машка. Юра вақт машта из фуда мебарем. Да назар яхе удаму ами питани безеб метова мегай клин храй бемазай. Мода дига ҷо мисол ам хеле диетически мепазем безеба айсобеки мисол тасаввур надорем чӣ хеле ба маза пухтан дар корем чӣ хеле ӯзму пухтем айди мо такрор кине рецептои мо қати бипазем бениҳоят ба маза ини музику белиссимо а газават кинен дальше дар зал бо мебинем тарзи правилни претренинга хӯрдан комплекс витаминора чӣ хеле хӯрдан дар кора и плюс аминокислотира чӣ хеле истифода бурдан дар кора. Так, бачо, примерно ужин мо 480 килокалория шид, як прием ужин мо. Белки, стройматериал барои мушако 10 грамм, плюс углеводи энергия 10 грамм, 10 грамм рис истифода бурдем, 10 грамм грудинка. Плюс салати обязательно мехрем ки клетчатка дар кора барои ҳазм кардан, барои мисол хӯрок тез ҳазм шава. Общиями я прием мешавад, фақат ужин. So, завтрак отдельно, ёки бад после тренировки ужин вай отдельно общий дар се прием мешава. Шумо 480 калория метонен як кусок торт ҳам бигиред. Наке вай мисол шумо да ёрдам намекуна, дневной нормаи белок, жири, углеводтона намегирен. И плюс ҳам залалтон дора, ҳам весона фридан наметонед. Всплеск инсулина меша, за счет этого хӯрок тез организмон ҳал меша, жир меша, бистри энергия. Мо мисол медленные углеводи и белки плюс клетчатка, салат. Чисто ужин барои похудение. 10 грамм грудинка и белок соб мешава. Бринч и углеводи соб мешава.
белок че? Белок забони оддикати строй материал, мушак калон кардан. Углевод ба забони тоҷикӣ бензин бигем, энергия ки рӯзи дароз кор кард битонед, ҷунбида битонед, вай кунед. Клетчатка хай салат ҳамин любой салат сабзавот мевагӣ, клетчатка ҳисоб мехӯрад. Витамин ҳамаш намояд. Обши як приём ужин 480 калория шид. Бо баъди ай машқ пешаи хоб бо мехӯрем, саҳарӣ бо мехӯрем, урам калорияша ҳисоб карда алоҳида баъд нишон метаҳем ки дар як сутка обшамагӣ чанд калория истифода бурисем. 34 барои пешаи машқ бодри машқ кардан энергичный. Я ложка муда басай, агар сахт бефара боши метавони 2 ложка бандозӣ. Ман чиста барои кайф кардам, барои қувват зиёд кардан 1 ложка дигар креатин меандозимш. Так ин кориш ҳалай уже. Креатин барои чи? Креатин барои қувва, барои нутрими шишинава дар организм капа выделение мушакҳо хушуд мешавад. Так як газоват мекунем ози. Ман 250 мл об да меандозем баса. Бисёри бад, ками бад дар кор нест. Ира мековем. Исташто бомбови коктейл чӣ шава бомбови. Номи коктейл смурфики. Не аргинин меган барои памп, барои венозность, что во время тренировки кровообращения зур кор кунад, истифода мебарем. 4 капсула дигар. 4 грамм мехӯрем. باید میگه تبلیغ کرد که بودن همیشه یک کینه زغال داره، یکون چیز زغال نداره، میپرته میره و تمام. فهمم که خیمیه نیست، ایش برای وای با فکوس داره چه فکوسش؟ فکوسی جوچکا بوده. وای با مزه هسته که ای پد پیشکوی خمونه که آدم که ویدیو را تماشا میکنه و خودشون میدونن که این چیزو خیمیه نیست، این چیزو برای سلامتی یای. Музаффар чемпион чӣ мехӯрам? Бринҷ, кати кукурини филе, бодринг. О, тамом. Мохай салат, гречка, курини филе. баъди хӯрданмон як қушуқ креатин мезанем. Баъд 10-15 минут пешаи машқ сичор энергетикай, ям як қушуқ мезанем. Мазаш хеле бамазакай, приятна мегзара. муддати 1 соат, 1,5 соат то 2 соата машқ аз душӣ мегзарад, агар сичора истифода барем. Сози брат, тинҷи чанд солаи брат? 19 сола. Тренери? Вазни чанда? 90. Пешаи машқ чӣ мехӯрӣ? Бринч, кстати, салат. Тамом? И сладкая, немножко кола. Руси гап мезадай. И шаҳриёрай, главный тренерай, камтар хӯрокаш богатая. Чӣ бошад ту? Салам алейкум. Чия классический прием? Рис, курица, вирус камтар, Наггетси, наггетс так заштем. салат. И чай химия? Чи? Овай? Овай простая. Ой, простой, тамом. И барои машқ тамом қадар басай? Барои чи? Машқ. Вазн гирифтан. Ё вазн партофтан ай? Не, зани момент на вес мегири, на ечи максимум мепарте. Худа чанд солаи? Степан, Чанд сол машқ мекунӣ? хабда. Абдар. Новичок бояд аз чанд қа результат бигира? Нормальне телосложение кунад. Мисол 70 кило боша ё 60 кило боша, ягон 10 кило бигира. Акихи сразу гуфта намешавад, чанд фактора, в основном генетика. Асе одамое ки мисол 2 моҳ дам мегиранд, асе одамое ки 3 моҳ дам мегиранд. Маъмулан смотря чӣ хели вес. Мешавад жир гирӣ, мешавад мушак гирӣ, ё мешавад ардиш гирӣ. Мақсад биён ёдтон метем, а? Аҳо. فقی بسته نیست که برای آنجا نقاطیدم Шаш, та зади. شش Окей, давай, دوازه почали بالا بگم
Это из коробок, ну вахны. Аказ yosh bizani noqim. Poyezd qati miyon banda alan kun bastaga. Ben çok kafaya bastaga. Kun avaca kadiste. Se, давай, se. Ne başa se? Se de ona zadi. Ha, ço. Panç. Şaş. Şaş xit kvin, amira çanta zada bud 20 ta. Saat azad, что да? Ne? Bak, o saat zat. Ne? 3 kilo ra 20 ta zadi. چند قماش بسیار کنین در هفته هم که بسیار کالری راسخود میشه که بسیار تیز رزولتات میکنه خلاص باید یه هفته اینا راسخود کالری را حساب کنی مثلا هر روز اگر 800 کالری ماش کنی پلوز یا 500 کالری کاردیو کنی میشه 1300 کالری اگر همی کارا یه هفته کنی استثنا مقداری معین کالری میشه اگر چه ریزر کنی نیم برابر کم میشه چند که بسیار کالری جگت کردی هم که تیز رزولتات میشه بس نکن کی را حساب میکنی؟ راسخود چه؟ راسخود چه ما خیلی مثال پریمیر حساب کردیم هر ساعتای اپل واچ یا که خیلی سپارتینی ساعتا دوایی نشون میده ترینیروف کاره هر پولس حساب میکنه هر پولس حساب میکنه که در همین یک نیم ساعتی اینتنسیو نیماش پریمیر نه 600-700 کیلوکالری جگت میشه و کاردیو باشه خودش تریناژورو نشون میده تریناژورو بگیوا یا که الیپس لیسنسه چون پریمیر راسخود کالری را نشون میده یا که توش سامی اگر سواد داشته باشین میبینید کالری گرفتن است که 1 گرم углевод 4 کالری 1 گرم белок 4 کالری 1 گرم жир 9 کالری то есть суммарно در یک ورق یک روز میشینی یک روز وقت صرف میکنی نیم ساعت وقت میگیره مینویسی همشه مثال 1 کیلو برنج 1 کیلو برنج درونش 600 گرم углевод داره 600 ضرب 4 میکنی میشه 2400 کیلوکالری تو 6 کره 4 24 تنال میمونی 2400 کالری توش сам 1 کیلو گوشت насчет калораж нафами просто Google да менависи там 1 кило мисол филе сколько чего БЖУ мебура билки жири углеводы да 1 кило филе чанд қай ава я зарби именно мисол 1 кило гӯшт 200 грамм белок дора примерно то есть 200 зарби 4 калория мекини меша чанд 800 килокалорий то есть 1 кило филе хомуш 800 килокалория естественно вақти руған духти пухти калория зиёд меша руғана отдельно ҳисоб мекунӣ да чанд қадар руған там 1 килора ҳисоб мекунӣ мисол 100 мл руған агар дар як рӯз барои пухтупаз истифода барӣ барои ҳама чиёта пухтан 100 мл руған истифода барӣ то есть 100 зарби 9 мекунӣ 100 мл и қакай фақат 900 килокалорий дорад сезони харубшавӣ да бисёриё чуна чӣ мегӯям парҳез кашида наметавонам ай хӯрдан хеле мудир шуд мекашад мехӯрад бо даста так масъалаи бисёр хӯрдан дар вақти диета ҳисоби силни дефитсит мешавад то есть як бора вирубит мекунанд аксарияти одамон намедонанд ки чун дар як рӯз чанд қадар калория истеъмол мекунанд допустим кофе перекус ягон ширинӣ там авқотҳои руғании тоҷикӣ ягон десертак примерно 9-10 ҳазор килокалория мешавад то есть ваё ай 9-10 ҳазор килокалория дар як рӯз мехӯрдагишон стабилна яки вирубит мекунанд 2-3 ҳазор килокалорияда за шо чи силни дефитсит мешавад естественно организм одат кардагия дар 9-10 ҳазор килокалория баъд уже хча нороҳат ҳис мекунад ин мефураш ки ҳарчи бихӯрад чтобы нарушад накунӣ дар вақти похудения чтобы гушна нашай просто бояд аму пепера правильни чизора
аз зиёд хурдан сар кунӣ. То есть 200 грамм не 500 грамм биринҷ бихӯ, не ки нарушад накунӣ. То есть 1 кило гӯшт бихӯ, не ки нарушад накунӣ. То есть чизое ки мумкин ай объёмша зиёд мекунӣ, салат палат хӯрӣ, я дег мехӯрӣ, не ки нарушад намекунӣ. То есть берун намебурӣ. Ин 1 ҳафта, 10 рӯз, 2 ҳафта организм адаптировать мешава, уже аппетитет худаш автоматик кам мешава. Естественно, баъд объёми пишата кам кардан мегирӣ. За счёт просто тоза хӯрдан уже результат мекунӣ. А оянда уже за счёт того, что ту режим да медроӣ, объёми хӯрокот естественно майда мешава. За счёт овуши бисёр хӯрдан, аксарият одамое ки проблема доранд лишний вес қатӣ овуши умуман намехӯранд. То есть зелень, капуста, помидор, бодринг ҳамин чизо, сабзавот хулос намехӯранд. А сабзавот овуши функсияи майда кардани стенкаҳои жилудка дорад. То есть вақти бисёр мехӯрӣ дар жилудка меғалта, жумат мекуна, объёми жилудка майда мешавад. Жилудкаи одам ҳам хеле хосият дорад ки калон меша, майда меша. Хулас дар вақти диета мешинем, баъди определёни як муҳлати муайян уже жилудка объёмаш майда мешавад. Естественно, шумо наметонед инқадр бисёр хӯрда. Ака оқа вазбиниш наки ки рӯз ҷумъа бо поча. Ҳар рӯз поча мезанем. Барои ҳамин ошушени мышца бисёр кор куна, памп. Ой, намисоза. Бояд соз бош. Атмосфера яхе зало мерай. Дилтангид мекунад, хеле меҷиқата. Хотя айда калона, айда чизош зур, но всё равно и зал бахыча. Душа дорад, хеле зал. Как-то что-то есть. И вот ҳамҷада и калон ҳам мешаванд, и пешравӣ мекунанд. Чива Музаффар? Барое ки опитиш бисёр ай. Ана масъала ҳамин бодибилдинг бисёр фаҳмиш дорад. Чандта шогирдоша дидагим ки до после кардаги ай. Ҳамин сабаб Музаффар. қатиш ина 97 кило будам, қатиш машқа сар кардам. Ҳозир 88 кило, дар ин 3 моҳ 88 гӯшт. Хеле не ки мисол релефам гумшида боша, релеф не. Спорт питания о, по указанию Музаффара. Яъне ки ҳам чизе ки мега дозировкаш, чанкаи кай, кадом ҳолатда хӯрдан дар кора. Так, машқа буд кардем. Примерно 800-700 калория сӯзондем. ҳозир кардио мекунем. Ягон 300 калория дига дар кардио месӯзонем. Кардио ки бучид, як курс протеин мехӯрем. Хона рафта 200 грамм ои плюс салат пеш айфо. Беҳтарин чие ки мисол голу дис накунен, хоҳтон бара, вақте мисол гишна бошен, хоҳтон намебара, ценестон ором намеша. Вақте ки мисол шумо пеш айфо хӯрок мехӯрем, мисол ценест ором меша, ҳоли хоби нағз мегирем. Так агар шуморо бихӯра ки мо подробно дар бораи харобшавӣ, завтрак, ужин, после тренировки питаниро видео кунем, ҳар якша подробно бо пихтанша бифаҳмонем, лайк, подписатсияро ётонро газоват кунем, мо частои дигашам барои шумо тайёр мекунем. Оянда бо барои весгирӣ, одамое ки харобан мефорашон вес бигиранд, эктоморфан пакудани доранд, барои весгиришон отдельно бо питани план мекунем. Рӯи ҳамин видео шумо запросто метавонед вес бигиред. Газоват.